belakang. Andre depan tuh. Ini, yang pertama. Bener. Nanti kan kalau dipatahin. Nanti dipatahin. Udah berjalan. Nah, nanti pas dia tiduran, karena tiduran tepaknya buat bangun. Udah biarin aja. Hah? Jangan. Nanti lah tepak doang gitu. Tapi Langsung kita bersama dengan Andre. cepet deh. Itu karpet benerin. Nah, nanti rekamin gue itu ya. Panas bang. Sama. Ini panas ya. Cuk, habis ini lu sambut tuh. Habis ini. Ntar nih juga nih. Mau pegang nih. Udah. Hah? Cok. Jangan cok. Cepet. Pegang An sini dah. Pegangin dulu. Ya.
Kacau lu. Kacau benar ini gua. Oh, gua kocak.